I pozdrav svima ljudima, ime Bogdan, danas ću biti Minecraft na Nexusu. Znači, ako ne znate šta je Nexus, Nexus je server koji je sličan MCSG, samo što ljudi nemaju pojma uglavnom na njemu da igraju. Eto vidite, tako. Mislim, uglavnom ima dosta igrača koji su fanovi Bajan Canadian i Jerome SF-a. Znači, to su youtuberi, američki youtuberi koji su valjda poreklom iz Kanade, nisam siguran, ja mislim da da. I oni su, imaju po 5 miliona subova, tako da to je velika cifra. Uglavnom su tu puno fanova, puno dece i svega, ali ja sam uz ovaj server bukvalno na početku mog Hunger Gamesa, na početku mog Minecraft Premium servera, ja sam ovo kupio da bi igrao. Prvo je pre bio neki drugi server koji je sada prerastao u ovaj i drugo ime, ima i to. I ja sam bukvalno kupio Premium da bi igrao na ovom serveru, tako da zato će nekada da budu videi na ovom serveru. A i ovdje je zabavno, ima TNT, imate Cobweb, imate, pa ne znam, imate Egg of Doom, to vam je kad pogodite nekoga dobije nožu. Imate snowballove, to je slowballove, kada ga pogodite on hoda usporeno, dobije slowness. Aj dođi, rekt, ajde dođi. Gdje oni drugi? Neće oni drugi dođi. I njega ću da ubijem. Aj, dođi ti. Aj. I ti. Ćao. Aj, uzimam ovo. Ovo, odlično. Full lingerie. Ovdje se zove to lingerie. Fora boob plate. Razumete? Boob plate, okej. Baš sam vam objasnio sada. Okej, ovo izbači. Odlično, jedan nivo imam, ali dobro, na ovoj mapi ne mogu baš da enchantujem. Mislim, ovaj server je super, ako hoćete da igrate na njemu, na početku videa je bio IP na slici, a imate i u deskripciji dole, tako da, pustite to. Ok, dođi vamo, ovdje nema ništa, gdje su provjerili ovo. Ok, ovo nisu provjerili, odlično. Evo ga taj Egg of Doom. I ovo, ok. Još TNT-a, ovaj TNT će mi koristiti. Znači ovdje kao što vidite možete se mutati, to je da se vratite u život kao jedan od neki od zombija, koji ponuđenih mobova, to jest. I vaš zadatak je da ubijete lika koji ubije vas. Ako ne uspete da ga ubijete, ne možete više se vratiti u život, a ako uspete da ga ubijete kao taj mob, vi ćete se vratiti u život, a on neće moći da se mutuje na vas, to je da se vrati u život. I uopšte da proba da vas ubije. Tako da, to bi trebalo, to je zanimljivo na ovom serveru. Prvo sam dobio poruku. To nije dobro, ne baš u sad vidim. Vraća me nazad ping. Već vidim da je ping stvar, sad ćemo da imamo koliko mi je ping. 150, pa da. Stvar je do pinga, tačno me vraća. Volio bi da ima opcija fix, ja mislim da nema. To je fix, ghost. Da, ovdje nema to. Ovdje ne mogu to da uradim, znači dosta ću da lagujem zbog toga, ali nema veze. Koliko killova za sad imam? Za sad imam killstreak 4 od 11. Znači 11 sam maksimum bio u jednoj igri na ovom serveru. Ok, imam nekoga, kako to trčim. To je neki bug sigurno. Volio bi da dobijem kompas, ovdje možete kompas dobiti pa napraviti igrača. Tako da bilo bi super kad bi mogao da dobijem kompas. A dobio sam ga malo sutra. Da mogu da pratim igrača jer ubio sam njih 4, to u naletu su mi došli, ali posle nije bilo nikoga. Posle više nikoga nisam našao. Da vidim, ovdje vam je na ovoj mapi, znači imate ovu jednu kuću, znači ova, ako odete iz spona Koso, znači odete south, tu imate puno ovdje nemaju tir čestovi. Ne mogu ga udarim. Moram da dobijem kombo sada, da, gotovo je. Hoću sve da izbacim, 2 iron ingota, odlično. Uzet ću ovaj iron chestplate, čisto da ga niko ne dobije. Ok, i ovdje imate ove chestove, znači pogledajte koliko chestova, pogledajte ovo. Evo, ovo ovdje, uzet ću flint,
2 dijamanta ekstra. Znači, evo, pogledajte koliko često. I onda ovdje imaš jedan double 2, double tier 2. Znači, nervira me, navikao sam se na MCG. I onda ovdje ima još jedan chest. Znači, ovo je ona naj-OP ruta na ovom serveru. Jedna od naj-OP ruta. Aj, prekini da mi kupiš stvari koje izbacim. I dobio sam kompas, što sam i želeo. Ok, odlično. Sad malo da uzmemo još torte. I možemo da idemo na spawn da napravim taj dijamantski mač. Sad vidim, tamo mi je igrač. Ok. Skoro sam full iron, što je ok. Samo ću držim kompas u slučaju da mi neko ne priđe, da mi ne priđe iza leđa dok budem pravio. Ok. Silent target. Ok, slingshot, da, ovdje je negdje blizu. Blizu je taj slingshot, mislim da imam vremena... Ne. Dijamantski mač, brzo, ovo... Ok, flinta, 2, flint and steela, jedan ovdje, ovako. Spreman sam, ja mislim. Ok, ovaj beži od mene, pa da, kako ne bi bežao, pogledajte moje oružje, pogledajte njegovo oružje. Ne, ja mislim, izbacit ću fishing rod i ovako ću, zato što na ovom serveru nema nikakve pointe da koristim fishing rod jer imam dosta veliki ping. Ok, jedan hit, drugi, treći, mrtav. Ovog ću isto da ubijem. Jedan hit. Ok, ne znam kako ga ovo nije pogodio, mislio sam ću ga pogoditi. Ali dobro, pokupit ću ovaj promašaj jedan, a drugi ne znam gdje je otišao. Evo ga. Jurit ću ga, ovaj mi je, ja mislim da sa dijamantskim mačem iz 2 puta mogu ga ubiti. Ok, znači lik mi je to sa leđa, se meni čini. Da, mora da jede, ja neću da jedem. Da, mrtav je, gotovo je. Bio je jedan udarac. Sad ću da izbacim ovo kao ja ne vidim. Aha, evo ga, dođi vamo. Ipak nije htio da me napadne. Imam 13 strela. Koristilo bi mi kad bi dobio malo više. Ako vidi da imam... Držit ću ovako chicken, neću da mi vidi da imam dijamantski mač. A da, video je u chatu, da. Da, on ima wood axe. I... Pa, sad ću ga ubijem sa chickenom. Eto ga, mrtav si, sa chickenom sam te ubio. Ok, ovo mi ništa ne treba, ovo je sve glupo. Ok. Eto ga, ne. Zapravo ovo će mi trebati. Tako. Deathmatch će da počne još malo, znači super smo stekovani, 3 igrača još ostalo, samo se nadam da ovi likovi nisu u timu, jer ako su u timu to neće biti dobro. Znači evo ga ovaj lik. 1, 2. Ne mogu ga pogodim, vidite ovo. Vi vidite ovo. Da, gotov je. 1 na 1 u deathmatchu. Ovo bi trebalo da bude zanimljivo. 5 TNT-a, cobweb. Znači ja sam skoro pa siguran full iron. Slow ballovi. Ne znam, ljudi, ne znam šta da kažem. Ali ja sam skoro pa siguran u svoju pobjedu. Da. 1, 2, 3. I za kraj... Pobjeda! Ok ljudi, to je bilo sve od ove epizode, nadam se da ste uživali, ne zaboravite da ostavite like, šerujte ovaj video, subscribeujte se i vidimo se u sljedećem klipu. Pa pa!